Muna ti amin, kablawa kami, nagiti agbibuya dito'y vlog mo. Yes po. And we are very happy that the people of Sarat embraces warmly the celebration of the Binakol Festival, coinciding with the founding anniversary ti Iliminga Sarat, from the name of San Miguel, bringing back to Sarat. And you can always feel the warm welcome of the people, especially during the parade. Yes po. And during the program. Kat daytoy iti mangipasimudaag nga they are really looking forward for the going back to normal, new normal nga makunkuna. Iti daytoy nga tartaraudi daytoy coronavirus pandemic. We hope that tartaraudi nga talagan. As we speak now, kat ti probinsya tayo nga Ilocos Norte, kat alert level 1 laangan. Yes, sir. And that means that all activities can now be gradually going back to normal before the pandemic. But nevertheless, we still need to follow the necessary minimum health protocol under alert level 1, which is the mandatory wearing pa rin ng face mask. Yes po, sir. And added to this, we have opened the economy already of Sarat by opening a food festival, ijay abay ti auditorium. Adu dagiti naipatak diri jay nga establishment, dagiti micro and small medium enterprise, and we are letting them do their business there free of charge for at least 2 weeks. Yes, sir. Kat maawis amin dagiti mayat nga mang pasyar, mang kita ken padasen damat dagiti mailaklako ijay nga tartaraon no iti nasapang arabi. Mostly digiti product ti Sarat sir tinila po no. Most of them are the products of Sarat, but we have also invited those that can offer. Alam mo naman, may mga bagong trend na ngayon eh. Yung Yes, mga sir. gusto ng kabataan, yung mga techie, yung mga bago eh. Kaya mas maganda na it's a combination of the old product of Sarat and the new technologies and the new foods that are coming out in the market now. Yes, sir. Bueno, muna ti amin, agyaman na kadagiti kailian mi dito Sarat, iti pannakidanggay da, iti pannakacelebrar iti Binakol Festival kantay Foundation anniversary namin. And rest assured that the local government unit will continuously monitor the situation here in Sarat. And may dawdawat kadagiti aming nga umili nga agtulnog tayo kumalata dito mandatory wearing of the face mask. Dito iti umuna nga salaknib tayo kundi tayo makunkuna nga anuhan tayo pa nga nabakunaan, Yes, of which I'm very sure that most of the people now in Sarat are vaccinated. If I'm not mistaken, the latest report kat da kami iti 95 to 96%. Basit langan ken nang rugi kami pa nga nagbakuna kadagitay ububing, nagitay 5 years old, aging gana iti 11 years old. And we hope that this will continue kasi inaantay lang naman namin yung availability ng vaccine nga allocated iti Iliminga Sarat at hamat unay nga adu pa iti simang pati iti probinsya tayo. Kayo sir tika da barangay sir. Dito'y panagbakuna dagiti ubing kat mandatory pa ilang iti Civic Center. Okay po. Ngam dagiti senior citizen kan dagiti dumapay nga han nga nag-avail iti bakuna iti mono nga gundaway kat adun dagiti mabakunaan kadagiti bukbukod nga pagtaengan nang rona kadagiti senior citizen, Bedridden, sir. dagiti bedridden. And
We are doing, the RHU is doing very good on this. Ado dagiti nabakunaan, and this has increased the number of individuals included in the vaccinated individuals iti iling asarat.